Botor bukan kaheno ang bong election camping kapacingkan. Karbi langpi aroy langkit heajok Assam CM pen kilik amai ke padopon jiapan kangton. Bitung Reng Thamba constituency TMC candidate Gangbura Hansi langit heke po arada tum along kahumridam. Kardom Nili Karbi birta thanbang samisonaris rohangpi non arjikta birtang don pen lapu laben Karbi Anglong Autonomous Council kilik nang letanglo kaprek ratari asong lapen jongjung pen kilik karjaba bangphua bang piatum election campaign pachingkan pontanglo. Karbi Anglong Autonomous Council kilik apan ni Tom Pliwetlo wo signi paikre troxy arni ke vote ke jogji arni lo kilik arni nangkate bok ajok Karbi Anglong angkang election camping songang bong jenglap tanglo wo sikre ke Tom arni prekja madim along kaprek asong atum kilik apan avam chingtin ponrinti kilik aparman solajong abang pu prodip singnar pen longnit along bike pachajeng pon Lason si Bokolia along ta puding terang aparman bike pachajeng dadapi Bokolia patu aklam along kilig amai bipon Dorsing Ronghang Sonjoy Kiling lapen Sanjeev Teron aparman fuloni angkang kilig amai pado pon pen election camping pedupon Korkhanti along Raju Tiso Samuel Ronghang lapen kaprek abang puatum kilig apan mei pado pon ringti Nini ni Tom an RBK jang kachimit meda da jok Karbi langpi aroy lang kebat pinang anatawar lang kanglum ahir kangtang raka jok dong krehini ke Tom arada tum kacheleng jiapan thedung an katora kachitong nang rinti pusi cut news channel apherang ke paithalang sopen jesoning hi birta nang pale Karbi langpi aroy lang nang kebat bom ajok langpi adung ke do arong amokha atum kisung rinti nona mat baithalang so hawara long borsali amdubi kharupindhan pen chenglok ongdung along lang inglum lo kedam kewang atowar baithalang so borsali ka cheleng atowar athak lang kanglum chok ajok penang an rat atum sungnang rintilo lang ke the pen ajok rong krege thom so se arat atum sungnang piklo arwe ke jang kachimit medet pen lang ke the ke bat bom ajok baithalang so la pen keroni along kilik amai apan CM Sarbananda Sonowal pen mai along kachitong dunji aputhak inton nang koklo Wo signify Tom Arni Ada por Pai Troxia por Malom Bitung Reng Thama TMC a candidate Gangbura Han Sepen Langiteke po arat Bitung Arlo Kedo Chongkan Lapen Deramukam Arlong Arve Kejang Kachimit Medada Jok Langite po alam Arjulong si amitang asai che open Langiteke po arada tumapan Mata si alangli Arve Charsi Sen pen Kahumridam Chongkan Lapen Deramukam Arada tum TMC a candidate Gangbura Hansi apan ningaklong pen teni un epina kardom pajirlo lapen chongkan lapen deramukan arada tum kipuke nona sona kisunga hutsita mekedam tanga CM lapen EM atum nang humri rape pusi jithandun rinti lapen hansi asang hosita me mo kilik haideda phisita me churapet nangji ke klem kedam chirap rapet pen klempo nangji pusi thantekang lapen lamchak chipitekang Non malom so por phandihin a parman bir tamo ington panik sinang Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39, Chandrapur, Bogasan 782480, District, Karbi Anglong, Assam.
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Singiri Junior College. Admission notice for Class 11 Arts and Science 2017. Attributes: state-of-art infrastructure and facilities, well-equipped science laboratory and library, hostel accommodation available for girls and boys, periodic sports and co-curricular activities, regular classes throughout the academic session, dedicated team of faculty and management. Admission forms and prospectus available from 5th June 2017 onwards. Admission helpline 036712745535 and 9085379874. Email karbi@gmail.com. Campus Karbi Police Reserve Difu Karbi Anglong Assam 782460. Follow us on Facebook www.facebook.com/Singiri College. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihina Muapi Puthot Birdalong Wangtulo Singhason constituency along pen Amethang Jongjung pen Karjabdun Mate independent pen Kitur Dun a candidate Pradip Sinar pen was signify cricket home Arni Longnit Ahiti along vote ke hang mate Rat Amepi Paman Pon Ada por phai kep apor malom pen Pradip Singnar apan aning kachithe arada tum Singhason constituency angkang along bike rally pen Pachithang Pon Anerlo por phai hini apor malong pen longnit ahitipi along kipadopon rada mepi along amethang asong apan aning kachithe kawe dead a jog BJP asong pen bangket thongkep rapho Congress pen bang thongkep lapen HSDC asong pen bang troxy kep rapho kadu kawe bang pharu isira bang plike ba bang phu bang phiatum independent candidate Pradip Singnar along chingbedun si inglong po ateke aphai paongdung Lenon ke dam kangan pe sathelong ke piningan kan ke katok kawe thur pepen kibi kiti singason angkan pi kelang theban le anchol posen tum thur jok tu ong tu abopen ke haje 1000 cross nai pusela le tum ni phanan ko dololo se pini thelong lo alo so ni male tum se top pet ne phanan tum pot ong tu abot suri si so se pen tum neli haje puse kato betu man Bismillah. Number 17 Bogazan LA constituency angkang number 21 Borzan MSC constituency Rongkimi Sukhanjan along Towar along Sarpi Maratum Sok ke asai kedeng
Borjan constituency ang Kangrong Kimi ward number 7 Sukhanjan along non malom arwe ke jang kawe chengwera jok towar kaheno inghan langbung pen ke pleng sara jok rong Kimi along ke do asar pimara tum towar an nang barsi aning ki pung aning ki jang je pen sok chili phusi towar along amat sok e asai denglo Kiman ban party aise black party ko itu ini ka bonam ko bonam mar kan le jawe bonam ko bonam dua कोई आता नहीं रास्ता ऐसे पड़ा का पड़ा रह जाएगा बाकी मार के ले जाए हर साल ऐसे होता है बाकी ये चप्पल उठा निकाल दो रे भाई जिंदा सब शेष हेलो आसाम का धानी आसाम का बहादुरी दिखा दिया हम तो पीछे में कोई आके देखने वाला ही नहीं है अब ये देखा जब Laso arang pining pending kan flikep an arta dolo. Bonta piniar nian ta laso tawar kasalamji alam ave. Longki timung aphan phongni wot to pidunsi pahai dun lo lapen alangli PWD EM ta manlo. Sita laso arang aphan masapta kamatha kelang ponji aphan mathathe. Laso ajok lada kedo arada tum kai ke kisung pen ching tang nang werlo. School kidun osumar duty kachadamatum. Kiso hood 108 kai ke hitikulat kidam kachelengatum. Laso kisung penching tang nang wer lupusi pherang ke atum kahumri damahut ning jerinti Bogasan Police Station ang kangwu signify kriketom arni adap apor malum longni adimalong motor kachingkoy Wo signify kriketom arni anerlo por pai crazy apor malum hanjang lang so ahiti adungalong ihum Tata Magic AS09 AC 1602 Bogasan anat kedam bomba hood ihum akar AS05F 8044 abang Magic aphan anung pen patong dun pidamat akar abang katjuilo Kopai keme monit thang thelang apiki sung Kepo atung kiri cepaduksi amrajan along adim akar number pang taxi nep cheklo lam kachedon de that ajok api Bogasan Police Station along lamhoy pidam detlo magic atum aba halapu borpathar Police Station angkang along ta adap apor ihum dangke patrak kipachat kikhangun e that ajok hidi ajo pasuidam haklo api Borpathar Police atum endam si thana along bikoklo bangso ka chingkoy along munir atum thangthela Pinya birta pangkela puan sekang toniklo langi bom thakat news channel tumi thakmi kurang tu